much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amobia safa na ina me recommend emamo too much GH Mema wakwa basronko to my GHSO nana ama obusua enemy din na sabre medina konya imu ede afishapa ede ama obibiara wajibre ehwe na ebe assistant training issues mede ebesomo meko ensem no emu na ebusafo yenim se akaye enda kakra na afi 2020 akone wieye ama afi 2021 so ashase na afi ebia akwa wieye a nipa dodo na ehwe chire afi a tese ebeko de wieye na ehwe mu dia akọ ne dia aba na ebiem so no se afi foforo ne ebesi mu no so obeye won hyehyeye de bekoso mu na tese ne dodo na no edifuo na tese afi no ebeko wieye omo hyeda eboaboa enkomhye ano de betu dana tese mankofo ehu de afi a ye bewremu no afi foforo ye bewremu de betiwi asi ewo emu na ne nia mu no afi we akwa very critical year because of abatuo no any echire ensemsema aba na ne nia mu no ebiemu nso no 2021 some choni ba kwa Ghana ha yenim se oye investigative journalist outside undercover journalist ate se dodo na ase wo beba bonti bia na ensema ehinta ensema efakata hwehwe ene proye eho ene ode betu da na ate se wo yi wo a empanifo wo mu bi ate se wo mu enam sumase edi nnuma bone no wode wo mu nsema tu da mate wo bia ehu wo mase wono ena sabre wa ba bonti edi ensem bi abetu da na me patwe Anas Aremiyahu Anas awoda Tiger IP ano na ebusuafo wode ensembi abetudwa ewo ne Facebook page so na no na Ghana for ekasese adede ne nsem no wohwemu ye pese se empanifo a wo aban mu a to wo institutions a wodom ne se wo nya ye hwehwe pa se wonim se wudi bone de se wo nya ye hwehwe se ne nsem a wo keka no akwa se wa ye nwuma bi ewia ta se wa boaba no ewia enche bia no wode betu dana ebusofo mo mpene me na menkan ne nsem no emu enche mo se dear all as we are ready as we ready ourselves for 2021, let us not forget that we have only one Ghana. For the thieves who pilfer our national kitty with impunity and abuse human rights, there will be more fire on you in 2021. Happy New Year. Achese wodi patche se afi 2021 de oja bi be dere pa no oja no betiesi empanifo a womu edi womu ensa ebo aban futuo mu sika eda Ghana yedi bo Ghana ho ban sika edi hwe Ghana nkoso ne de keka ho no womu de womu sa bomu na womu de yade womu pe no womu enhwe ye munyina ye pa na 2021 no ejapa and wode ebehye womu to ase a womu entimi entenase na ebiem so se womu so a womu yo mo se de womu nhye mra bia ase tumi bia ni womu so womu de womu pe and womu de womu position ye no so no womu eka ho bi ani ebiem so no womo ehye enkofo right so womo abusing human rights no so no womo so eka hu bia tese womo se 2021 de ojapa ene ebeko womo so na tese Anas wonye odifo yi na enim so ye investigative journalist society undercover journalist that the upper channel say na edifo ne bomb fire Holy Ghost fire na tese de that so nya bi and work anan so wo patche say ensem odi be pie afa womo ho no womu enya 9 pon womu gina so ewo ye omo positions avodua womu ewom na as to say empanifo ben and welcome asem say womu mo aben mu anase womu afi no meba aben mu anase de ekobia no agi wono a de nsem no ebetu da nti kosi say Anas de nsem no eba betu dwa no na ebusafo Kenya ena Ghana for ye betwen na ya hwe nim say de wo bia no investigations bia wa ye bia no wode beba abonte dan so wakan nsem we editu dwa no Ghana for bi achoma dwa for say asem nya aba asem aba na we de pasa na sa ye adwuma na tese 2021 waye se wo be yi enkofukuo bi eto na tese wo manwumedi a wo ye wo suasa Ghana for
wo ye eyinta ya ye hu bi no obebie mu ede ache na ye hu bi nti edwuma papa ene o ye nti wo ebo na ba so e wo sa kwan no so ebi so kasa na ase de ase de sesi ade ya bro de bi ada wo be ye bibi anticipation na tese wo wa ma suspect na akosoro ma tese the way we hype issue no we mani penya ye hihia ma enya expectation say okay bibi sinko bi eba besi ebe kodu ho na tese wo be yi video no cramp no na ehye da nya asem bi asa na tese asem na kwakwasa ehu evidence ne fact no ehye da nya deep science this time around no wonye ne nyame yie se na be ya ensem no emu beda opefe se no kwasem se bibi sa akoso a emu beda opefe na enko se ono nso de kata hyehyɛ ene proye bata hu bi se na embre bi atwam no Ghana for bi accuse no for nti wonye na nwumania enna pefe na tese obia ehu mu ebi na de ekoi de anas areme ya anas wo de betuja se nwuma wo ho o de ba betuja nti ye behwe nim ye de ni edi eche nti wonso wo de wani bedi eche na wa subscribe to Tuma GH ye channel yi so se na be ya every bia ye di update no beto on wonso obetimi enye bi ahwe na ebiem swap mode follow yen we Instagram and your Twitter handles at Tuma GH _ Facebook so Too Much GH midin edina na ama owusa na me kam say edwumeku so ya sema e di edwumede yi ebremo Mama Juliet Ventures Mama Juliet say oba wo kitchen tiesie and we living room say the oba wo kitchen say obedi 1 hour 2 hours for emre tia ba bi na tete we aduane we na bibia ye fine kitchen no ntia ho akade de say oven deep fryers any ebiem so na halogens blenders and chance papa che edimu brands akese no obetimi edibi asoto atan ne boso eda from 24/7 or you available friend or nationwide delivery so loan master so say yen catch am say abayeju by form mo kochira edifi controller and account office na ebiem so more affordability wo mo pay slip so no matwe di pa na fashion ya yedi so unye ska bi di account count dia project bi sa kwentu obi event planning bi ne de kika obi anu wo mo aye krado say wo ba ya na say 24 hours mu wo ma processing loan e de mo na uju so interest rate no e from client how bia e shede ni echire sa na ebiem so ni true face so say yen kan chem say wo ba dan so dia no mo no me network no e de mo ni true face for say from mo wo dan so enfa emma maybe am gine e Raise Beauty Parlor and Closet wo ba wa hu sese ebedi mu a Raise Beauty Parlor and Closet wo mo wo entire bags and paboa wo me manicure pedicure ebiem so wo mo sa makeup services and nti se wo hia se wo ba wo be pie na wadi mu na te se wo be da shronko dia no abomoden a edweni a Raise Beauty Parlor and Closet wo abeka free pipe ekwan so a makra mo bi shafo